22 verse 6. Khulisa umntwana ngendlela lekufanele aphile ngayo. Ukuthi noma asakhulile angasuki kuyo. Khulisa umntwana ngendlela enjani bazalwane? Kuze kube njani? Let's sing the verse. Then verse liqala lebantwana leli. Daka 22 verse 6 ngicela nilandzele mina. Mana ngisabhala. Daka mani? Uthini khulisa umntwana ngendlela lekufanele aphile ngayo. Uyawuthi nome asakhulile angasuki kuyo. Ngithi ke mina ngidawubhala nokhuluma igama nilandzelise leli linye leli. Khulisa khulisa ngendlela aphile uyawuthi nome angesuki Verse 10. Ukhuluma uthi ulalalala kancane. awube kancane kawuyeni emva kancane lapha verse 9 verse 8 then ke Daka 20 Daka 6 verse 8. Kodwa kudla kwato tikuputsa ehlobo tikulondvolode ngesikhathi sekuvuna. Iluthwane ke leti Wena vilanzini uyawulala embhedzeni kudzimate kube nini. wena vilanzini awutshele makholwane wakho. Wena vilanzini uyawulala kudzima embhedzeni kudzimate kube kunini. Awuphindza futhi wena mkhombe nanawe. Wena vilanzini uyawulala embhedzeni kuze kube nini. Kudzimate kuze kube nini. Yebo. Ukhuluma uthi ulalalala kancane. Awu Nkosi yami Jehova, Nkosi yezulu. Yebo chubeka. Kutelatela kanjani? Solo ulele lo muntu. Ngiyatelatela kancane. Ngiyatelatela kancane. Awuqhubeke mama. Yebo shambe makhata. Kancane njena. Ngikhathele. Saphumula ngihambe kakhulu esikoleni saphumula nje kancane nje weekend yonke nje kancane nje. Ngiphumula ngibuya kwawasha kancane nje ngeke ngiye esonveni kancane nje ngeke ngiye kosebenza. Ngisaphumula manje ngosami ngithumba Nkosi yami uye esitolo abahambe bona bayothenga singo abahambe bayothengisa lalabanye abahambe ngeke nje mina ngikhole kwa teacher ngisaphumula. Kodwa ukhuya kutawufika kuwe kukunyonyobele njengelisela nalikweswela njengelisela. Ukhuya nangabe ulele nje kancane ukhuya solo wena njani uyasonzela kancane njengelisela lelethe inhlupheko linoba ngelitokwebela lisela lethe inhlupheko livele liyasonzela kuwe lisonzela kancane age of 3 age of 1 bantwana bami ku age of 2 age of 3 bebabangisana ngetafula ukuthi nawuthi ucela imali ukhanza 3 abantwana sebagijima ngilophethe imali ngesitsha sakhe nyalo usinzwa sitsha nawuphethe isitsha sokucedza ukudla ngoba leminyaka yesolo badonswa yini anti banyenyebelwa lisela segcwele kuvila kulandzela yini lapho kuphuya
kancane inkosi ngibusise. La sifunza khona abazalwane ngifuna sifunze ukujomelela inkulumo lesikhulume evikini lephelile lethi umuntu kufanele asebenze. Leviki lephelile bekusiqalo noma beku-introduction yokuthi ungaziphilisa kanjani. Ngifuna ke sisebenzise naku lokuncane lokutawukwenza siphile kangcono. Naku lesiphila ngako thina lesinikwe kona. Inkosi ngibusise. Lapha liviki lithi khulisa umntwana ngendlela lekungiyona leyawenda ukuthi nasakhulile aphile ngayo angesuki kuyo. Le ndlela lokukhulisa ngayo umntwana ngule ndlela lomakha ukuthi abe nguloko bona nangabe kukhona longafuni ukuthi umntwana wakho akwete angeke usifake isandla ekumkhuliseni ngabo. Kodwa ke lesingabe ufuna ukuthi akwendele ukuthi asifaka isandla sokuthi umntwana wakho akhule ngabo. Lokukhulisa umntwana kuqala noma ngelokuthi philisa umntwana akhona ukuthi sustainer noma sekakhulile. Akuqali ngoba sekaqede isikolo, kuqala ngalesikhathi atalwa ukuthi umntwana a-identify impahla yakhe ukuthi lena ngeyami impahla, ihlala la, iwashwa kanjani, naseyiwashiwe ibekwa la, nayisuka la ihlala la, ayigqoko noma ngambani, ayitholakala emakhabetheni alabanye abantu, ayitholakala ngaphandle. Lo mfana umfundisa irresponsibility noma emandla ekutinakekela yena noma umqondo we-ownership. Uma umuntu athi ukuthi nguye lo responsible, uma konakele kokuthi utawukhula ukuthi lena lekungiyakhe akhone kuyinakekela ayigcine ingilele fanele ibe ngibona ngendlela lafuna ngayo. Inkosi ngibusise. Kodwa ke kukhona natitha letivelako tebuvila lokuthi umuntu angene kuvila kuze ukuthi alahlekelwe umunangu lanabo. Lelisela limebela sikhathi sekuqala sekulalala ngikhathele, I don't feel like phethwe makhatha ngiyagodola ngeke, I can't touch water, can't touch cement. Kuze kwedlulele nasekugezeni umnangaba sakhona ukugeza because kukhona lama feelings nema exclusions aletinye tinto ngaletinye tinto ti basic empilweni. Inkosi ngibusise. Siyabonga, amen. Engathi noma uyakulabanye yini kodwa sithemba ukuthi uyakulolu fa. So kubalulekile ukuthi umuntu uma afuna ukukhula akhona ukuthi sustainer aqine. Le tinto leti emakhaya yinto eqala lesifundiswayo lasengumntana lesifundisa ukuthi lokhu ngekwakho info yakho ngeke umfana ayikhokha sinoma kanjani. Uma apha lomunye umupha with pure heart, kodwa akakafika lo mfana dokuthatha utambona kahle utathi khwi wami lo akanikete wena. Lo muntu utshele ukuthi lo we have bought it for you noma ke siyakhele wena, lesitsha lesi ngesakho sedliwa nguwe. Angithi bazalwane. So ke kubalulekile ukuthi le dinto lekhaya sathi ukuthi ngito leti siqalo ukuthi ngetethu athi nje netinkomishi nathola kumzalwane wethu lasinikela inkomishi disekhona inkomishi aliphamisa ntanda niyakhumbula tani inkomishi thethu ngibana nengolongana inkomishi la mubelo lo nenkomishi angaphamisa ntanda nekhumbula ukuthi inkomishi nikuphi khona nje lakhona lo muntu wayidina ngalelanga lenjani ke toyo noma seyafa nje wavela ibulala. Umuntu nangale mvo yakhe uyibeka kahle, akafuni ukuthi ilahleke, akafuni ukuthi ithimbe kulomunye umuntu, ufuna ihlale isenzaweni lekahle ngoba yimvo yakhe. Angithi ufuna ukuyisebenzisa la thanda khona ngoba yimvo yabani yakhe.
lento leyo yintfo letawena ukuthi ukhone kuphila kusasa uma ufuna kwati ukuthi lokhu ngekwakho. Kodwa ke naku lokunye bazalwane lekufuna sikunake. Njengoba lo mfana akhula simfundzisa ema responsibilities, kufanele ukuthi afundzise ukuthi aphe noma ke akusementele kuze kube ngokwakhe. Inkosi inkosisi. Ikala lapho inkathazo ke kakhulu. Ngalesikhathi sithi lokhu kusementele lokhu ngeke ukuthole ngoba uyaka. So kubalulekile ukuthi uma ufuna ukuthi ube nako kusasa, fundza ukusementela kusetshenziswa kanjani. Ngalilanga umfana wami wakwafuna kusementela ibhayisikili. Simtshele ukuthi iyasebenzela ibhayisikili. Ngambona seaphishane kahle efuna sabathele mola kuyofika nini nemali ibhayisikili lakhe belisincane beli-400 and something noma 600 sakhe. Wathi njala ngo 50 rand nabo zawufika kathi ngoba yena sofuna kuthenga ibhayisikili. Kodwa lokuthi khanda kwakhe ngiyibona konke ukuthi ngimthengele ibhayisikili. Niyeva bazalwane. So ke kubalulekile ukuthi etithweni lesitendabo konke lesitendabo sikwende ngoba sifuna ukufundisa umntwana ukuthi yini la ngaphila ngayo kusasa kuze angesuki kuyo. Umfundisa ukuthi tintfo tiyasetshetshelwa. Tintfo tinjani bazalwane? Akulalalwalwa kanjani? Awulalalali kancane. So awulalalali uyasebenta usebentela ukuthi lokho kuze kuthi kube khona kufanele usebenze. Lokunye ke bazalwane lokufuna ukwathi ukuthi awusebenzi ngoba utawuhola, usebenza ngoba ufunza ukuthi kwentiwa kanjani lokuqala lokho. Kufana nokuthi nje sithi hamba washa teacher. Yinto yokuqala lo lesifundisa yona ngoba ikakhulu ema-females besifazane bayahamba bayemendveni. Umendvelo omningi kulamalanga lawa vele wena usawasebenzisa abantu bakho nendvodza yakho nebantu bakini lesi sikhathi. Le teacher vele ufuna tiwashwe. Mwazi kufika kugana awukwati kwa teacher, awukwati kwa batatako, lemali batatako uyatishiya somdzala kangaka. Kanti ufuna utiwashwe letala bathi ukuthi wasentongo lakhaya uact njengemntali kuze uyokuba umntali. Akhona umntali wakho. Upheke wena onke lamagema onke kuphela. Uact njengemntali. Lokho kutawukwenda ukuthi uma sebaqala bathi na umsebenzi ungazi bakuhlupha ekhakha. Uhlushwa nje uthe umntwana munye. Ngiyabekisa bazalwane. Uhlupheke kakhulu ukuthi nje unemntwana munye wena la khaya sengathi indvodza yakho ngaseyakubambisa sokwenzile phela ngithi. Ungathi indvodza yakho ngabe seyina kokuthi kanti sibabonile bomake bathayima titho. Athayima umuntu uthi ngiwashabhode ngiyalibeke ngibasondile ngohabhode ngibeke tiko. Ngiyahamba ngalapha ngiwashatitsha. Libhodwa litibambi. Awuhlawuli ubambe ibhode so. Sothulile lapho unemango ubuka TV. Ngalesikhathi ibhodo lisetiko alikabanjwa nguwe uhlola kuphela ukuthi khamba njani. Ucheck umlilo ucheck amagethi amithi. Kukhona lokho longakwenda eceleni. Wayo wasatitsha, ngawahamba netibasa. Ngahamba uyopha netinkukhu. Uphe netigulube. Ukhokhe timbudi. Ubuke ekhaya ukuthi kwende kanjani, ushayele libala. Libhodo liyabhadla letiko. Nakuqeda libala somuntu ophakele. Leli ngoba awubasha ukuthi hayi ngisabeke letiko. Ngoba TV. Wawabona, yakhuluma ndiyasanibonani nonke. Hawu. Ndiya selikhuluma sisizulu manje. Uzibona ukuthi vele umdlalo lo ubambe uyabambetela. Kuze kuyashe emabhodweni. Ngenxa nje ukuthi wena ufuna ukubona ndiyele khuluma sisizulu. Kanti bazalwane
lokubalulekile ukuthi dithayime tindvo letikubambelelako. Thayima yini bazalwane? Tindvo letikubambelelako dithayime utibekethelele. Nabathi nje hamba ukhe emanti emfuleni, empompini, gijima uye kuphi? Ukhe emanti wabeke ekhaya. Na unemngani wakho hamba naye nikhuluma ntoka nikhe emanti niyabuya niyaxoxa hayi senihlala kuphi? Empompini. Senixoxile umonile umngani wakho angithi. Sowubuyele nibuyele ekhaya nibeka emanti. Nibuka letinto lekufuna tetiwe ngoba ni responsible. Ngifuna ukubekisela nako ke lokho. Indlela lesiphila ngayo bazalwane indlela lesihluke kancane la. Thine kungathi semi urban kanti asisemi urban kulokhu asinalutho. Kube bese semi urban ngabe emakhaya kunama computer ngabe emakhaya kunezinto eziningi bantwana labangakhona ukuthi bangene ngato athe mantaka sakhiwe emanti tikuna tsathoto akusayiwa kahle akusayiwa esigangeni kuthiwa nje everything is here. Kunento yokubukela kuphela which is wrong. Akafanele into yokubukela into lekahle kodwa into lebambelelana nabo into lesitako letakuphilisa akusiko ukubukela. Letakuphilisa into ukuthi wena ukhona ukuthi ukwende ngetandla. Lapha endlini ufuna ngakune computer. Lo timo lolufuna ngabe lungene etindzaweni lapho khona kunema softwares. Ekwenta tindvo tsite longatisebentise ema-posters, emagazini, ubhale incwadi ngalolutimo lwakho, ukhona mhlawumbe kona ama-designs kugcoka noma ama-designs noma ngabe ngani, ubhale ama-movies, ucreate longa-creator, angise uhlale endlini wena. Kube khona lo longakhona ukuthi ukwakhe kuze ngokuthi wena kusasa uthi sewuvelile nawe sewumhlonishwa nasimelane. Lokho kwenteka ekhathe endlini kwegeneration yanyama. Laba labahlala emakhaya kona ukuthi abakhanza bavulela tibhudi bahamba baye emasimini bayohlakula bahambe emasimini bayoshaya inyoni bagadze amabele bathi ayisiyo nje ebuhlungu ugadze amabele. Angizange wagadze amabele. Emabele lokuthiwa yisokana kuthandwa kakhulu dinyoni. Uthunga la tibe tingena ngale ubathi ushaya sonkela ko ugila sekubona uzonako lokho umuntu ubhekelele ujike uthenga la ubathi ushaya ikwela ubathi uyadijela tindathi inyoni titodla emabele ebatali babo emabele isogama lolokudliwako lokudoko longathi ku-brown le-internet phone. So lendzaba lena yekuthi ube exposed emsebenzini wasemakhaya ngiyo lotawucedza buvila bobani abavila pha wapha msetandla kude lofuna kuthiwa kuyavilana tibuya tutane ngoba kuba livila bazalwane kuhlekisa ngawe kubukisa ngawe kubantu kukwenta ukuthi bantu bangakuthembi uthi yakuthi mina bangakutshela nganje ukuthi bahamba nosibalo utabahlupha endleleni sothi ukhathele. Kuba livila bazalwane ukwenta ukuthi kulesinye isikhathi ube ngathi yona bayakuthanda abantu ngokuthi bakuyekela kanti bakwakhela lithuna lelikhulu ngoba bayazi ukuthi uma basukele wena sewungeke usagobeka. Khulisa umfana ngendlela engiyolontathi nangabe sekakhulile angesuki kuye utawuphila njani utamgoba njani umfana sekamdzala. Ngiyabekisa lokho. So those things lesiba exposed kuto kufanele tibe tinengi. Kungako kubalulekile ukuthi umfana wakho uma uhlala endzaweni lefana nanayi lapha emahlabaneni lese lokuningi kwenteke akabe khona emathuba lotawumposa khona ukuthi ngiyaniboleka ngosamake lapho umfanami ngiyacela kunamalanga lawa ama-holiday nimane nibe naye
bamnakekele ngalendlela utawugcina aqinile lo mfana. Utawugcina kahle noma ke nawubona ukuthi ungathi akakhona kumcontrola kahle ngento ekagcina saka spoiled futhi. Nawe uhambe nabo uye khona le labakhona khona. Sithi uvakashela evikilini, angithi niyahlakula, yebo siyahlakula. Uhlakula. Utraina lo mntwana wakho ukuthi lokhu akutholakali emakethe, utholakala esimini. Kusasa uma sekakhulile utawuthi ngifuna uinventa umshini wekuhlakula, ngoba ngiyakhumbula ukuthi lokuhlakula kudonsisana matima. So tamkhanza ke lo muntu wa generation yanamuhla athi ngifuna mina ukuthi ngiconnecte gesi, ngivele ngihambise ngithi masiyana 1 hour sekuphelile. Hawu senihlakulile yebo. Hawunjani? Hayi, umntwana uvele wafika nanje lo mshini faka ebattery ivele nje rotate ihlephula umhlabathi letihlahla kube kahle. Awu uphelele uvela ukuthi hawu nani uvela nje kusime la kusembileni avela kujumu nempila. Sine bese siphuna ngento empila. Usuyabona ukuthi lo muntu lokuhlakula kwamsida ngoba kwamenda ukuthi ngaleli ilanga athi ngifuna kusolve le solution lena. Umfana wami sithakananza inkomo lemkhana mfene kulo mnyaka wathi hey baba ilendzaba yokwenza inkomo ayilungi ungcono siyithenga robot. Wathi hey mfana lo lokubona ecingweni akusikho lo lokubona la kaGobo yakhe. Le robot nenkomo nje kusengahlangana. Lokho kuphuphayi nosukubona. Kwananyalo kusacatshama ukuthi robot lingaseva njani abantu lisengekho noma bikho ukuthi baseve fully. Lokusho ukuthi ukhona tindlu lekufuna ukuthi sitimisele. Lo mfana uyamthuma etinkomeni. Mike lo mfana ukuthi athi ukuthi inkomo idla ini, idla kanjani, idlela kuphi. Kuze ukuthi nasakhulile nanaye athi ukuthi kukhona lengakhona ukuthenga lokuyimfuyo. Ukudla kanjena, kwenda kanjena yini ema-challenges ayo. Athi noma ngabe akhashe umelusi unetinkomo takhe, a-understand ukuthi uma lisibekele tinkomo ngeke utithole lula uma uyotigalela. Hayi umuntu lo wathi ukuthi inkomo nje nohlala ungayithola. Kanti bazalwane inkomo uma iweather ishintshile iyashintsha nanayo ama-habits ayo. Inkomo nalisibekele ke into inganathi ilanga linye iselanga yonathi. Kodwa nangabe ungakake uyilandzele ngoba angeke uze ubone lokho. Ungamane ukuglisha kodwa ngeke kumnikete the simple and straight things because ema-weather netindzawo tehlukene ngokuthi application yakhona ukuthi lo labakuniketa bona kuyafanana nalolo ngale nkinga lobhekene nayo. Inkosi ngibosise. So ke kubalulekile ukuthi umntwana ati understand ukuthi umntwana lesinye isikhathi kunetibhodi. Ngikhuluma nge-farming bazalwane. Lanza tibhodi takini angithi. Lanza yini bazalwane? Yathi bhodi. Uyatlanza ngudangeni tibuye ekhaya. Titawu uyatibala ukuthi tiphelele yini. Uma tingakapheleli yini inkinga, tiyaphila yini? Ngoba wayilanza ibhodi lunotinja. Wena unenzaba nje uyakhalela lesekhaya. Kanti lokho kokufundisa irresponsibility ukuthi naka ukuthi kuyaphila loqhubako noma akuphili. Inkosi ngibosise. Nakuthiwa hamba uphathi kuphi ekhaya. Manje ngikhuluma ngetolile labantu labangaphili ngathi ngosami awu Jehova. Nkosi yezulu. Nakuthiwa hamba uphathi kuphi ekhaya. Awuyiphi kuphi kudla uma ibona ukuthi iyadla yidla tonke yini. Ngoba tifa kanjena nje inkukhu abakhona manje ukuthi ipha ngiloko ukuthi adidli ngale sikhathi tithelela kudla letimbalo. Ize iyokufa inkukhu iyonze ife inkukhu solo iyaphiwa kodwa iyagula kudla lethetini. Inkosi ngibosise. Uyatibona ukuthi iyahlambuluka yini kanjalo letibhudi. Hamba upha mhlawumbe noma tigulube. Uyatibona le reaction yabona konke. Understand lapho lo mntwana umakhela uma ufuna ukuthi abe ngumadibhane nje noma assistant. Labo basebenza lemisebenzi yetilwane ukuthi badibhise tinkomo nabo konke nekuphila kwato letinto. Ne-management yabo ukuthi lokhu kwabani
wathiwa kulo melusi noma kulo mfana walakhaya uthi lokhu wabani inkosi imbusise. Haleluya. Ngifuna ke ukuthi ngedlule esigabeni sokuthi le misebenzi lemincane lesithumayo nabantu abami ekhaya. Niyeva mosimpilo. Le misebenzi emincane lesithumayo ekhaya. Imisebenzi efune nje wena lesokulile kancanyana. Fune ngase soku 95%. Nekupheka izinto lehlukene ekhaya. Ngoba la sontweni sidaba nemicimbi. Sesicela make sibani asiphekele semake sewushadile ngiyabekisa mhlawumbe nawe umama emabuza. Cela make bani asiphekele. Inkosi imbusise. Ufana nokuthi njena umuntu angafuni kuwasha. Kodwa nasakhulile ukuthi ngingasebenza nje lapha kule laundry yalakhaya. Hawu. Kodwa ngoba washa ngoba kuvele kwehlula ukufuna ukuthi bayade abantu tawuhloba. So kubalulekile ukuthi lentimbo utiqale tsincane ukuze ukuthi tifundise futhi benethe nangikhuluma evikile phelele sendakuletha abazalwane. Nangikhuluma evikile phelele ngathi kubalulekile ukuthi esikolweni labafundisa bakunikeze izifundo lethithevekelele. Dikondele ukuthi tikuvule umqondo bese sowubona ukuthi nguphi lo makuchuza usakhona ukufunda ukuthi naku ngiyakuthatha ngiyakhona. Kubalulekile ukuthi ungagcini ukuthi noma ngayini kanti kufanele ukuthi uthi mina lengigudi kuko ngonako nanako lenguzamako nanako lokunye ke angake kuzama. Kumbula ngayilanga abastasha kamathatha lapha na 3 bastasha August ngifuna ukugijima ngicethe bazalwane. Bastasha labantu August sisafunda skole, it was October, yeah, it was August, yeah. Sisafunda skole, sisafunda from 5. But nabastasha laphana babaqasha labanye baqala ukusebenza ngalo October. Thina ke sesiyoqala ukusebenza bebaqaba ukuthi sibantu abadala banganaka. Sitaqala ukusebenza thina ngaDecember. Nasifika ngaDecember thina lapho sengena ama-project amaningi sekuthiwa ke hoyibo emagameni awekho lapha. Sabathi emagama ethu ayikonjani ngenxa ukukhona umuntu lokuthiwa ngilizeli lapha ngamathatha umuntu lohlakaniphile ngimbeka nje umuntu lohlakaniphile mina kubusiness ngoba le ndlela lebeka busy ngayo gijima ngayo wakulukhulu ukuthi umthola kodwa waze wam-interrupt kancane beka velathi afune ukuva ukuthi uthini kodwa beka gijima lo muntu athi ngathi usina August employed list azawusala sigida soyisaba uzobuya gijima akuva bese ukukhuluma ngeSwati siye kancane athi fahla athi wow I see wait a minute ambele nakathi wait a minute uzokwenza kuye futhi wasendela kanjalo nathi what wait a minute what does abuya what age I'm sorry I saw your names you were employed a very long time ago. Unfortunately besingathi besingibantu besikole. So nyalo sicela ukuthi umsebenzi sekude. Kodwa umsebenzi ongaba khona sesikebheni. Uwethu abantu lapha la khamba wowe bedlalela edlalela ikeyboard. Ubheke emkhiyo. Sesikebheni ngilapho la ngasebenza khona ngaba babili ngisebenzela khona noma kwemunye asebenze khona. Sikhona lapho sikhaya. Ngibona ungasebenzi sakubona emehlweni. Wathi ha sikebheni manje ngaDecember asilona losuku azange sibone ukuthi umuntu wanjani sathi nemali futhi ahamba phela bhekela hayi ukuthi mhlambe nje amile jam cha sathi hey nandi ngiyangwenya mami sathi hayi ngeke hayi asathluthwa ngemfula nami ndikebe azange nje sike singene emantini wathi okay what's it cleaning outside. That's oh, good, yes, take it. So those things yasenda ngokuthi ke sikhona kenyalo ngoba lokuhesha nekuthi emaphepha yizo lebesiphila ngayo nasesikoleni basifundisa yona. Sihesha bonke lapha details lapha sahesha ise close to a week so siyahesha. Basitshele bathi ngalenye ilanga bafana bamele ingadubi nine banifake ehesheni.
akusimvama ukuthi abantu baye phesheni. Uya ngathi sekugezela esikole futhi bayabageza esikole kodwa basendaweni etimnandi. Sathi bathi hayi qhubeka kanjeni heshe nathi sathwala amatamatisi namazambane lo sifuna sima office. Lo beyasikuthatha kakhulu bekase reception. Wazi wamtshela wathi mina ngangiphatha amazambane ye-Obed. Ngangimuntu nami lengaqaba ukuthi ngasebenza reception. Mina nje ngiqinisela nje nini. Saqinisela nakuba kanza reception. Makhala seshayithini. Ngoba ngaqinisela kunami lokuncane lebe ngikwathi ngabambelela kuko. Inkosi inkosisi. Nangabe wena uphethe esikoleni ufuna bayini. Sayiyafana. Can you stand up? Fela sukume. Bana bangafundi lapha ngasibambalwa. La ngisho ukuthi bona sesikhohliwe ngawo bazalwane. Nabo bayatibona lapha asalela khona noma la sekufune bafake amandla khona. Kodwa ngicela kude nje ukuthi njengoba baningi labafunza bona kithi. Uma niqeda nesikoleni nifuna kuba yini? Nitawusebenza ini? Nitawukwakha ini? Kunabantu abakhe tindlu, kunabantu abakhe namapulpiti, kunabantu abakhe natimbali, kunabantu abakhe namabhaskithi, kunabantu abakhe namabhokli juice, kunabantu abakhe nama-keyboard, labanye bakhathi itulo, labanye bakhe natipika, labanye bakhathi insimbi, labanye bakhathi impahla lesigcokile, labanye bakhe ama-cellphone, labanye bakha ama-earrings, labanye bakhe ticathulo tethu. Wena ufuna kuba yini wena? Labanye bagada labantshontshako, labanye bafundisa labanye. Labanye bakhe ama-video, labanye bakhe ama-film, labanye balusa tinkomo, labanye bafuya tinkomo bathi Jehova, labanye bafida tingulube, labanye bakha mhlawumbe noma tinkukhu ukuthi lesibadlako ama-chicken portions, labanye bakha lokuningi. Wena ufuna kuba yini wena? Ufuna kuba yini bahashwayo? Siswasendlini. Home sister. Okay, not a problem. Singing for you. Okay, kodwa kakhulu ngifuna sikwene ngifuna sicabangeni. Lokho ukuthi there are many things you can do, not only one. Kuningi longakwenda hayi kunye. As many as you can. Ungakhona ukuthi uphile ngezinto more than 10 letiphilisa wena. Now uthi uyathatha ufika kuphi nendzawo uthi I will do it. Uthi yasuka kule ndzawo uthi I will do it. Ngoba utihalele letinto wadenda letingetulu kwa-10. Uma wanaka kade lelifundzako etikolweni kwaqala wabekwa kwathiwa a minimum umuntu lafune ayende into ufuna ibe plus to minus 10 la ngakhona ukuthi athi abe exposed kuyo, so uyakhona ukuthi akhona kwenda yona into. Kude umuntu lokwakhiwe ukuthi utaba sicele noma ke sintshontshe. Kude umuntu lokwakhele ukuthi yena utaba i-consumer science. Yena kwakhe nje ukuthi uyathatha, uyasebenzisa, uyalahla, uyadla, akasangeni lapho. Kodwa sakhele ukuthi sibe nabo sinakeke